Zdravo kamera! Plava krava radi 75. stvar sa liste i trenutno smo u Central Parku ovdje u New Yorku i u klipu ćete imati mogućnost, pošto kažu da je preveliki park i da u jednom danu ne može se posjetiti, i mi ćemo pokušati da vidimo šta to možemo da vidimo u roku od 2-3 sata i u klipu ćemo napraviti zašto je Central Park jedan od najljepših parkova u svetu. Tako da plava krava! San kad mi je majka pričala o Americi da se ljuljamo od Central Parku, tako da ajmo, a? Ćao mama! Ljuljamo se u parku! Dobro. To je dobro, bre. Šta je? Joj, bre, puta. Dobro je. Samo čekam da iskočim. Ćao! Ćao! Plava krava stiže! Okay, who can do it? I go. Who can do it? I can. You can? Yeah. Okay. If you don't do it, nobody's getting nice. Opa! He didn't shout. You can't move. That's like you did. That was you. You can't. Record so. Zdravo! Ne znamo stvarno koje je ovo jezero i šta je ovo čudo. Možda je veštačko, možda je prirodno, ali da ne pričam puno, pogledajte samo ovu lepotu. Molim vas! Nadamo se da vam se svideo Central Park i nadam se da će ga posjetiti, tako da plava krava živi život koji će zapamtiš i širimo ljubav!